أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فشرح به صدورا وأنار به عقولا، وفتح به أعينا عميا وأذانا صميا وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلام تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün kalemlerini yükten var buluşu hem bizden türlü nimetler bilen nimetlendirişi Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd senelerimiz, buluklarımız olsun. İki cihanlar rahmet olarak çıkarılgan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ko'ngil nurlarimizdan chiqqan salovat şeriflerimiz, selamlarimiz berishadi. İki cumhur arasında vafot bo'lgan mümin Müslümanların bo'lgan xato kamchiliklarning gunohlarini Allah Subhanahu ve Teala g'afur eylab, kelajak o'rinlarini jannatda qilsin. İki cumhur arasında bo'lgan sabiy bobolarimizning tavfiq hidoyatini ayirmisha, başlarına zihnin verip ilimizni, dinimizni ko'taruvchi bolalar bo'lsinlar. İki cumhur arasında bo'lgan bendechilik bilan bo'lgan bilmiy o'rindoshlarimizni Allah Subhanahu ve Teala g'afur eylab, qilgan izgiliklarimizni qabul qilib, kelajakka jannat ahllaridan bo'lgan nasib eyla har birimizga. Muhtaram din qardoshlarım, bizga bek kerakli ham mühim bir hadis eskartishasi ila u da bo'lsa mashhur sahaba Hazreti Samur bin Jandab radhiyallohu anhudan topshiriladi. U aytar shunday so'zlar: ertangi namozlardan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishqina bizni butun kishini yeb shulay sirib qo'ydi. Bugun kimniki tishlar qo'ydigizdi so'rov beradi. Hem biz o'zimizning tishlarimizni silab beradi ama hem bu maşallah deb aytadi. Hem bir kunni yenidan bizdan so'radi: "Nega tishlar qo'ydingiz, qardoshlarım?" Hem biz bir kishi bir nega tish qo'ymadi. Shundan so'ng u o'zining tishini siladi. Mening yanıma tunda ikki kishi keldi degan ham qo'limdan bir yılga yanıma abartılar. Şu yılgada ortasında bir kişi buladı. Bu yılganın su uğruna kulan ağa buladı. Hem bu kişi değil, yarda çıkan bir vakitinde ikinci kişi yarda basıp durgan kişi taş atadırgan buladı. Hem şu taş ağzına ilerletirgan buladı. Bir yaktan karasam teştik uyuyduğum bir kişi. Ama lakin Peygamberimizin, Peygamberlerin tişleri bizge tiş bulup tükür, bizge hadis bulup ciddi. Peygamberimizin El-Bukhari ve Müslim kitaplarında bu hadis getirir. Bir karaganda nindi korkunç, kimdi günah kılgan dek uyuyubuz idi. Ama lakin Peygamberimiz bana bu tişini yeniden bu kişiler iki kişiden sırayım, bu nindi kişi bulgan son, nindi günah işlemesin deyip sırayım. Hem Peygamberimiz aytadi, bu riba kılgan kişi. Peygamberimiz aytadi, bu ferişteler bulgan, bu iki kişi aytadi, bu riba kılgan kişi bulgan. Yani riba nefse sonu riba muhterem cemaat. Şeriatımızda riba her birimiz işitkenimiz var. Yani mesela şunday misal aytdilar, gadigina aytganda, mesela bir kishi ikinci kişiga 20 ming akşam beradi. Hem ayta, "Menga 22 ming
Кайтарырсың. 22,000 кайтарырсың. Менә бу 2,000 риба дип атала. Гади кешегә әйткәндә. Мөхтәрәм җәмәгать, Расул Әкрамның bir хадис искә төшерәсе килә тагын. Bu riba белән инде Коръән аятьләрендә күп хадислар бар. Коръән аятьләрендә бик күп riba турында әйтелгән. Һәм Пәйгамбәребезнең дә хадисларында бик күп килә bu riba турында. Бөтенебез ишеткәнебез бар. Әмма ләкин бик bu zamanda bik taraldı bu riba işleri. Niçin? Çünkü bik bize gösterdiler. Tizgine akşa al da fakirlik olasın. Tizgine akşa al da maşını alasın. Bik jingil. Ama lakin bik korkunç Allah'ın günlerimiz. Uyluyuz mu? Biz okuyuz Fatiha suresi. Elhamdülillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yevmiddin. Hesap gününün parçası var. Şu hesap turunu uydunuz mu yok mu? Şu ribala kirgende, yeyse günah işlegende. Mene özümüz günah hakkında basıp durganda şu ayetni istemiştik. Hesap gününün parçası var iken. Biz şu hesap gününde basıp dururuz, bitiniriz. Neçik cevap tuturuz Allah'a. Hem muhterem cemaat, Peygamberimizin tam bir hadisin etkisi gibi. O da olsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken ribanın 73 türü vardı. Hem günahlığı boyunca onun en jingilli üst anası bile yakınlık kılgan sınav. Karabızın bir korkunç, sağ selamet kişi bunu bir boşta da Ama lakin Peygamberimiz aytdi, günahı boyunca en jingilli değil. Şu ribaga girip protsentla akşa alıp özümüzün devletimizni bitirmemiz mi? Allah Teala'nın ayetini iske düşürəsiniz. Paramız nefsedi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ey iman getirişler, eğer şundan da müminler ikensiz Allah'tan korkunuz, hem riba bilişini kaldırırız. Eğer olay etmeseniz, ribanı, kıyılan emrini ödemeseniz, Allah hem Resulü bolgan soğuşunu biliriz. Eğer ribaşılıktan tövbe ettiğinizden mallarınızda nigizi bolgan tip bilişi sizniki, borçlardan artık sıra zulüm etken hem tip bilişi kıymetilmişe zulüm görgen olmaz. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala kararız eyte özü hem onun Resulü bizge suduş gibi olan Урышча этничный объявляет войну нам за то, что мы, если будем гнах рибалакать, если мы будем пользоваться этими деньгами. Шоңкора біз ақша аламыз да, ойымыз деп оймаймыз, әмма ләкин бәрәкәті жоқ. Қараңыз, көпме кіші ала шу ақшаларды. Фатирлы болам дейді, машиналы болам дейді, әмма ләкин көпме кіші şu akşamı alanda tüleyim falan hakkında şuna tüleyim baram deyil. Ama ya özü aldı bir de ya balası kıskaça şu akşası jitmey başladı. Jitmey. Nişli. Nişli. O malına tartıp alır. Bugün paramıyorlar da anın balaları var, partaydan etkiğimiz var. Falan milyon küleyen yok, karamıyorlar. Fakat malını tartıp alırlar da ya neden sen malsız kalırsın? Bana şunu buyurur, muhterem şunu. Kıskarına bayıp gidip bulmuyor bu dünya.
Çünkü bu baylık onlardan kalады. Denesi, bir nesip özümüz bilen olmuyoruz. Şuna göre her birimizni, en birinci özümünü, hem her birimiz kardeşlerimiz, eğer de biz unutulup bilmeyecek, kirdik eken şu kredit meselesinde. Yeyse indi şunun banka saldık özümüzün okşalarımızın prosentine. Tövbe edip gelip kılıp ingelmiş Allah'tan sırrı. Bu günahtan öteye katılmasa. Çünkü umurdan sırrı Allah'tan edip. Hazırlık zamanında kişi yengil parayı bu günah var. Var değil mi? Minut sayın kurayımız. Telefonlarda, televizorda, reklamalar koyarız. Şuna göre bizge şu katlik imkanı ko'rsatdilar, mağdur. Ama onun mağdurluğu bir narsa. Fakat kishini boy bo'lib, faqir kishi daha faqir bo'lishi. Shunlarni olib borib bo'lgan. Shunga ko'ra har birimizga Alloh subhanahu va taolo bersin onlarga haq dinni onlarga bersin. Botilni bilib, haqni haq etib bilirgan har birimizga nasib etsin. Barakallohu lana fil Qur'anil azim va nafa'ana va iyyakum bil ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim wal jawadul karim was-sami'ul Сегодняшняя тема у нас риба, как вы поняли, да? На сегодняшний день на этот грех уже люди как-то замыливались в глаза, что ли, постоянная реклама, постоянно показывает красоту, то, что быстро взял деньги, быстро купил себе квартиру, машину, стал с квартирой, с машиной. Люди на это ведутся. Но смотрите, сколько есть примеров для нас. Мы видим наши близкие, родственники, может быть, друзья, кто взял эти деньги, да? Видели они в этом баракат? У меня есть знакомые, которые взяли кредит, и хозяин, кто взял кредит, кто спросил у него, его вдова осталась. Подумал кто-то вообще, что у него осталась вдова, дети, что он заплатил там несколько миллионов уже. Никто не думает. Забирает это имущество, арестовывает и все. Мы планируем заплатить, берем какие-то кредиты, планируем на свою зарплату, думаем, вот в течение месяца столько мы будем платить. Но не можем платить. Почему? Потому что, как вот сейчас прочитаю, Аллах Субхану ва Тааля и его пророк объявляют войну. Кто пользуется риба. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит: о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшую часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете это, то знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то оставшиеся ваши имущество, капитал, вы поступите несправедливо и с вами не поступят. Вы не поступите несправедливо и с вами не поступят несправедливо. Если вы откажетесь от риба. Понимаете? Аллах Субхану ва Тааля забирает этот баракат. Хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи салям говорит: риба делится на 73 вида, разные 73 вида всего, всякие риба, да? И по греховности самое легкое — это подобно, как человек совершил близость со своей матерью.
Здравому человеку даже в голову не придет это. Это самый легкий по греховности. Настолько это низко и греховно. Аллах Субхану ва Тааля пускай дарует нам понимание нашей религии. Аллах Субхану ва Тааля даст нам возможность, чтобы мы не пользовались этим, даст нам баракат в этой жизни. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит нас на нашей вере и достойным образом, чтобы мы воспитывали своих детей. Это очень важно, так как наше будущее – это наши дети. И хочу на русском тоже сказать это. Вот мы читаем Суру Фатиху, да? Когда мы стоим перед каким-то грехом, всегда читаем Суру Фатиху, на намазе так сколько раз. Мы когда-нибудь задумаемся, это проект. Наступит день, когда мы будем стоять перед Аллахом и отвечать за своих людей. Я в первую очередь себя призываю и вас, когда мы стоим перед каким-то грехом, вспомните стоять. Что мы будем отвечать перед Аллахом? ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات بسم الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمرت بالصلوات عليه إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي وفي ناصر أولياء الله وعن جميع الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد من خذل الدين ربنا أتمم لنا نورنا واهدنا سبيل رشدك عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزد لكم ولذكر الله وتم وأعوذ أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة